free one working can be so at the free means of free drink and a 5G means an upper one and atam yesia one semi made the air babbe dime more so for me did one here. Mame ekwia yeboa esia mabronya omi enje brania daje na ensem no sede esiti ankasa no yemfa ennan mu ye hye ensem no sede free medical laboratory professional workers union wonum ka se ne ma bi nheda enkoye nti no wonum eba beti atwa na so no ye ka sei asem de bi epiem ni nyina ne se apedie bedwa no ene wonum ahia ama ensem afiri anomu ekọ anomu na ewura mu wadwen mu eto asomo no yese wonum nyina eni agye ho ya wo kire se nyankopon ya adom no de dom ye ne a eda juada ya wonum esakọ na wonum akwakotoa wonwuma so na vice president Edema Ekwei Yewura Franklin ama wone ensentrefo ebonkomo efansemi ho NEC regional chairman Ghana ha nyina no ye hyae any stakeholders nyina ya din komo yie na akoba se sese no ye striker ye di tu akwan mu no ye betwentwen so kakra enye se ye yi afri okra oba ye twentwen so kakra na ye di ahwade senia niama ebekono enti ni senti ye gitum se ye nwan mu bi no omufa strike akwanya isu etutu akwan kakra enti dia ye kan say by Monday 24th June dia one more mutu kwanya na omunye so say ombeba bedru adwuma mu ye adwuma isu ni fapim agina work environment organization any calibrations ni apparatus e bi mu be ye fini ade mumfa we mu nyina ntutu akwan mu ye se na be ya bnada dia you be start full operations and you be first akwenya isu na ya to managers full one more the various hospitals no your cost strike me say ebinumu out of frustrations no omu share yankrofo no bi eyomu ayakayaka de yekotu ebinumu krafi omu dan omu timu omu position omu wo yekoje free wo mu nsem you be first akwenya isu na ya to omufu se mra wo maimu weka bia wo hu kwan se odeni hudum union na se union so wo right se obeko strike dia and your musu was right no say omu beye strike bi and sa de course no em say entwa yie se ye hu bibi saa ye decide nipa no beko akogina National Labour Commission no omu aka na sem senior say afesu me fa sa akonya isu na me di achopa ama Ghana fo nyina a strike sabi obiti ni baby onim say financial clearance being the home medical laboratory professional but your cost strike e bi kokano obi ahwe ni nkwa chopper na edema Ghana fo na mum Ebusia enipo yetin nken a vice president as a vice chairman Edema Medical Laboratory Professional Workers Union ya wonum ewo omeimu yera Dr. Franklin ama ene ne din na ye kwa yanimu ana ye boawramu HIV yade a ha ewiase amanse nyina dana yade eba oso aya na asieto no ayeden kakra na agise enun kakra na etimi asoso mu a sebe ya onso wa hoden no enkofom ema wonfiri atiasefo asase so na watimi edi wonkwa na amme sede se na efata na empanyimfo de kokobo amagana fo eni wiase nyina da kire se nei na se wo hwa sede eye yade no esitre ne nkwaban mu entempa so no akwakwaye ahometesem na be ya ma odihye bi a wotie na no pay so obehwe no wabɔ ne ho ban ede afri yade wese ho na panyipa ya wono Ghana Ace Commission wotua no Dr. Steve Sherman etu ahene wono enene centralfo bɔ nkomo wabra na wonum edi dwumadie bi ede afa HIV ne yade ene ne kasa kyerɛ ho ene odi tudwa se wo hwɛ emma ene mema pa de a na obi a obetimi de yade no assign tempa no eye bema ne nkyerɛkyerɛmu wode ma ye kyerɛ se wo ba ne bema edi nhyiamu a ene wo hwɛ nsuo ya efri bema ho ɛkɔ ba ho na edoso ene bia mokura ne betimi asa atena ne ho akyɛ ansa na bia efri ni mu na bema nso so afe no wo hwɛ bia ne bema no tokuro na no a
ekwan ni sa wo de toto oba de ho a na kyese ema no ewo akwanya pii se betimi enya yade no entem esene emema nti wa kyerɛ mu de akyerɛ yɛ se yenhwɛ ne yemmo ye ho ban se be ya yade wese no yentrɛtire mu emaga na man adehye ni titiro no dodo na entina nanom entem ewo ensiedo. Females are more vulnerable to HIV infection than male. The anatomy clearly demonstrates that the female genitalia is more of the reproductive system is more of a receptacle. And so when a female has sex with a man, penile sex, and the man ejaculates, the sperm which might contain HIV particles may remain in her for quite some time, whereas that of the male, you hardly can see that. And secondly, the surface area of the vagina is much wider than that of the male. And thirdly, the mucous membrane of the vagina is much more fragile than that of male. Women must be aware that they are more vulnerable and therefore they should protect themselves. It is much easier for a man to transmit the virus to a female than female giving the virus to a man. Basic understanding should be common among Ghanaians and every people of the world. The transmission rate. Ewusieni po yeti ninken wono eda woye Director General de Magana Ace Commission yera Dr. Etu Ahine Chireme ena yetie no akwakoye asembia wose ye fana semhia nyesa ohwese ne nema esi kona ebe kakra no ebeje ensemo ye kwo yedim na ye bremu ewo eye mrahebedwane de madehya ya wonom ewo bori bambo yera Yusuf Sulemana wono so ne diemu na nsenya da ene abone de road ya kyerem se asrafo ya wonom ewo empotem ho mu ne MPP mpanyufo ni bi e de akoka kyere so ma ye kyere senya asem ketwa ene asrafo ye brida ye secretary ene mpanyufo bi no a wonom wa amanyuko ni mo ewo atifi do ho ne no ena eye Sulemana e kyere se so bo no won fa mo bia ese so afo ya wono hwensase ene obade ne pa ya wode adom my Ghana so ye Samuel ebugina pa wono ene o kyekere so bo ne nyina de akobɔ ne se wono na due mu ena enam so asare ho sem wese no etimi esi ye na wo kyerɛ se woto asrafo ne bi egu potam wo se wonom etu efomagudie wona kɛse mu ya emrama ho kwan no won kɔbɔ won ho eban no ena wo kyerɛ mu a jese bi nso so afa bronya ho ewe krakase ena omo de galamse nso so abata nwene no na asrafo no ekoye se wonom esi ano kwan a menteme ho ase epagya ne ti ema kyese sare ho sem wese nyina esi ye yera Yusuf Sulemana wode nkyeremu pi ena taiwe yachi. So it's an issue that we are all worried about. First of all, let me say that it's on record that from the beginning of my constituency, that is Bamboy, to the end of it is full of mineral deposits, both right and left sides of the road. And so, of course, you have some galamsey activities going on there. And the move was for us to regularize these small-scale miners so that they don't destroy the environment. As I speak to you, only 4 mining, small-scale mining associations have been granted licenses. And so majority of the youth are forced to continue with the galamsey business. Unfortunately, from February to date, the Ministry of Lands and Natural Resources has allocated the land or has apportioned the land to over 7 large-scale miners, asking them to go and prospect. And the problem is that there was no any proper stakeholder consultations. And so the youth are there, and then they will see heavy equipment coming to take over what they are doing. And that is where the class is coming from. Interestingly,
Baliban boy mrashebedwene yewura Yusuf Sulemana na yetie no afeye komo ewo NDC amanyoko ni mrashebedwene ya wogire mu de ma wonom ewo Esunafo South abato ampesia so ne monyafo Erikopoko no so ne diemo na panyin so so atoto bi e de amakoko board panyin pa ese onka no kre bako ene se waba be kire bu se efimpimienu ene donsum ene obefa adwane tena so no ene e kapleba na wono foto mu ne no na wo kire se wo hwe sansem ya yewura yi ede etu dwa yewura Joseph Boyin edu ti breakers ya akoko board tua ne wo kan ya na chese ni nyina no kire se atropa na ahye nanum nyina ema wo se wo tumre na wo kire se a efimpimienu ene edunso ya wo kan mu no na chese budget statement bi aba ama na do danko akufu ado ede nsem bi abetu dwa se sika wo ho a ye de djuma eno ti so no so begina nchen na o ka se sabre na se safi na mu a ye ka ho asem oba na sika ni mu a eno no na ekyeresen se sa na tie de a na do danko akufu ado na asem na obeka ye ewo eye budget ni mu nsensem no na oboa ana sesen yewura Eric Opoku so chief executive betan ka cho se wa meto sidi kura ho a na omampanyina wasai so obeka no kura kire Ghana fo ono na mrasha ne so mfa budget na no the budget we bre ya omundia hin na ka no kura kire 2016-17 season started 1st October ya ko wi 2017 September ena yen hand over mo 7th January budget no ena yen no kura the chief executive kan yen no kura na me some another evidence it now so we Ghana ni na omampanyi the budget ba parliament na budget no be ka cho se bosia ya je no 2016-17 se fanto kokoo no se sia make say no ana migusu a na obi betra ka cho se this kind of buy mama to see dia budget no no dia na begined and that's why make cho say the chief executive can ha no per this statement in the budget no nya no correct then again ya fanso ho a amanyosem no nya dia obeka ko ba bia se ya amanyosem na ya nya candidate to the people of Ghana na ye kan correct from na ya kire de yenso ya ka ho a e ma nya fair idea of senior politicians yesusiti many nyina ina maka twa say me a member of parliament ye the budget abetu manim some hwe oman sika sam say the city oman panyina ba oman ye say bosia agye no 1.8 billion say dey to kokoo no e bia ka say si a me dey to kokoo no to so ka chem say sika ni ho a eno me mfa nya asem ko oman panyini budget say sika ni bi ye dey e wo ho Onimonyafo Erikopoko Esunafo na wono so Esunafo South won wa yamra hyebedwane edema wonom na wokọ yamra hyebedwam susu a edom kuma no won mo kasa edema wonom ewo eyekua ye ho nsem no wono so edi etintiman ewo mu yewramu a ewo yamra hyebedwam na ya na ensentwefo ni bi edi wondwuma ewo hwe ne de bekoso ewo eye parliament ho bia na wonom atonkra ede amayen ewo ye fidi ahodo so sebe ya de hye so no aka no wonom ebete de ekwo ene ewura mu krampo won kran se ya ekwadwo baafo ne nana ya chiritwie mu eya na wonom edi se adwuma no ede ma Sompa TV ne Sompa FM na panyi ba ko ya na wo concentrate ya wodi odwuma ewo mra hyebedwa no ho ya efre no Godfred Opoku no dodo na efre ne Hands of God be me etinananom ewo ense do enam sayo so ama eye mra hyebedwafo ne nyina da aka won nuanom a wonom aka nsentrefa wotonkra edi free ma hyebedwa no ne abusuafo no nyina ho a kire wonom so areho ene woyawa wonom di ewo free mu a yewura Godfred Opoku wa free mu ehu na wode wani ekire mu ewo yewura Andrew Amoako esiama wono na chese wode wani kire mu ewo empesi ahodo bi so no so edi ni dwuma ewo hode ma eyemra hyebedwam wono ede ensem dodo na na etu dwabusia yenkotie ne nsem ne mla yewi a empanyifo bi nso nsem edi akire about the passing away of Mr. Godfred Opoku, who is a member of our media team working in Parliament. Specifically, he is a cameraman. He was called to eternity on Wednesday 19, 2024. I just want to bring this to your attention because he's part of us. And on that note, on behalf of the Speaker and the leadership of the House, we would like to wish the family and the team that is working with our deepest
Ebusia second deputy speaker ya ono Mrashe Bedwan Brekrona dance for me na wono ena ye Mrashe Bedwan ni de ma wono munya for Andrew Amwako asiama ena ye kotie ne de no eno echi no ensawoma dragi Mrashe Bedwan ni won munya for Frank Anodompre wono so ede kakra efo away so. The observations you made, I know him from a distance. He's not somebody I'll call a friend, but he was a very warm person, very quiet. When I heard the news today, I was curious. So I inquired further, and his picture was shown to me, and when I was rudely struck. As a speaker, I informed the leadership of the press corps that they should do an official correspondence, which was same was ferried to you. So our hearts go out there to the family, all loved ones, and particularly the team, the media team. Deep condolence and leadership as far as the entire house would want to do. Ebusia ye ro Frank Anodompre de otete takra wo jemu de ma dom kese no wo Mrashe Bedwam ya wasa ye nsawama doji Mrashe Bedwani na no si ya pe e na ye ra ya wo de wani chemu e wo adakra wo no e ye Mrashe Bedwani ma wo no ye ro Kwame Govins wo no so e de kakra etwato. A very sad news. The parliamentary press corps works hand in hand with Parliament. The only reason the people of Adaklu know today what is happening in Parliament is because of the work they do. So they are an integral part of what we do, and it's sad to hear of the passing of, I would say, somebody who works with us here. And I join my colleagues in saying our condolences to the immediate family, the press corps, and Parliament as a whole. And as you said, we pray to God to give him a peaceful rest. And Eradi Nyankopon enhwena woma yenua bema Godfred Opoko ya dodo na obone mrane se hands of God baby pa enna ebusua ni nyina so no yema wonum kafra ene yakọ omunue mayenso yenue bi afenu abeka ye ho Sompa television so ne Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 ena Sompa 90.7 no pa no nsia brem kase ne bemenda jumbo so me de to so aduonu mienu de no ena ye to ne srene abasadema wono wadaroma mizo free drink ene 5G miza ena wono boye ho ebra ene anopeya yede ensam no edan mo yankase enu abam nso ene ye chinchimu a yede aye mizo no eno nti ye nya bi na entimi emwa wa ho den ema wo mpomde ho nsam so ensoro nyina abrane dwumedie bia wudie ya obeto nsade afre dom no eya no wanya bi dia serve wono mango flavor na kwa wo ho ena mix fit nso no ewo ho Dr. Silas wone edom no van na mountain so a wonom eton wenu nti no wo hia bia ba bia wo bia no na wafre abaya me de ba beto dwa sanso na eye 5G miza no so no eye energy drink we no preservatives nti no wonom a wa ho odin chapo green tea wom ginseng wom yesum gora na atum nti no wonom atokora wontimi ne dia wonya bia ebete wan no watimi atiti bi amene 0246 270-221 0246-270-221 Dr. Silas ne mano no mizo free drink ene 5G mizanya bi na entimi emuao Adeshimaima yetua so ane ebo awramo ewo emfimfi mantemu na esikuma odoben brakwa mensimu ene yakwa akopie kura ye frɛ no breman sapuna ɛho ɛna adehia wo se enema bi ekoso na wonom amfe wonse anchra wobi hu won yefo yade ya etete wonom anu nti no da ne da no ɛya no wonyinya wanim afi wonse ɛno nti wakoto asrem panyimfo ne titru ene asye ya wonom hwe akwan ne akwantempon so se adaroma wonom nto ensi aban so se kwan ahodo ye won potam ho no atetia pro apansam ewie sam akone eduntin we dia da Roma empanyimfo nya dom na wontimi emesiesie ma won se be ya twetwe ho nsem no ebekọ wano e de ama won so ye mpanyimfo wodi yanim chairman MP assemblyman o me yemwai kakra ye kwan de isensu ato ya po MPO DCO ayo obi amwa yen nti ye okada foro kwade so oba wosi kontra so kada furu ye hu opa na ya furu kura se MPC ne ba mumu ndu esi kwa no ya de do ma machine ye bobu ye de esi kwa no se na ba ya obomu se ye so
yeah, watching yan. What yeah, bread, yeah, bread. Last week, Minister Bako Yare and I did 9 o'clock. Overflow Cadafono. What's the kind of say to want to me? You put a bone to the account education sign and then you are with the small you know. So free one and Cowboy where I by vote like Obey vote rana. This minimum de no kwa nimede minimum e bi obesi match dia me de minimum edition. By empinde minimum ne palaji gansa minimum no. About to abesu on chairman. Reho power busia de Facebook no ho. Sompa TV Ghana na Sompa 93.1 na hwe YouTube Sompa TV akwada botofo bi a chese ya won fofo ekwa no hospital na afa ne de na ebe fio na ekwan fo pa wonom nam so nti atache sa wom misro se be men na amoa ne be se wo pase pe akwada no wawu anu no abusia panyimfo nhwenya adom na wonsem no wonye bibi ema wono ese kroma ya wono mo breman sapuna sikumo do ben bra kwamensimu wo mfimfin mantemu na wonom so ato wonom enum tuo no na ya kwaye popo ya wote adwaso dem adehye ya mo yonso ekroye no so ewo asante mantem ya bafo odrobo ahe ono so ne demu ono so akire se enema bi eha wonom eno enam so nti no aya hwene ayasa ho no atoto ape yeseka kom yagene kwakuo enom the clinic no so ehia upgrade ni makakra akra bi wo ho a ehia nti eno so omfa mrebo titru nurses accommodation kroma omba omo baby ombetra na edi san say titifie na wa na toilet ensheda enim nti obi pedan a na edi mano say nurse ni ana health worker obeko public toilet na oni amanfo nyina akokiu nti esere say kwan bebe mu a etiminya be 3 flats bi kwa ma ye nurses no a ebeboa yi amboni aya yeda na di du say ye beto aba eno so mesre abatuo achekwa abusminu na duru ho mesre mamanfo say obia ntwene ho mfiri atutura semu obia man ho kwan mam amanyoni bi emfataku sempo emma medada no odi dada wo ne udi ewia emfie na achi wo ahokyira obekum no wa na onim okokora ne office enim kura no wo kɔ ho a kise wasan krata na wonim atwero a obedan akɔ nanim enti mesre abato eye agenkyere the clinic no so ehia Ebusia na chese ohipopro ya wote adwaso de ma de hye mo yonso ekroye no wasante mantem bafo drobo ahen na wachire no yenko Facebook ho na yenua no mo mudi omo adwenkyere kakra aba no so no yenkenkan Starboy wose wo hweyen na kase no edemu live ewo Afumem airport wose Sompa news de no size nchi akwa monmonyafo adusipoko wose kami ampi ya wono eba esunafo south yo nyankopon enkoso se ne papa dofo nso so no o chia ne papa ye na Derek eite obi papa de odi ni dia ba papa de wan fa ni dia ma Derek say wo hwe efri nkrakan oh my good morning to you too me dofo blessed son asante mampon 2 pm no wase enfa ho ene de besie bia no NDC win hands down 2024 about we say my no no NDC benyina da enye enkabomo entwen eye nkunimdie mapa ya eba no nchi akwa ma chairman na kwesi asante mantama senum NDC chairman no kofi ana court ahenkan wono se osre amanyofo se wonu menya yi taxes na chese enfa kwamu na wono so ema nkofo etua no nchi a enso ekode ama Sompa fonya osi good morning na yo ene eye Hamburg wase Ghana fo nyina so a ewo Hamburg fo nyina so no otie na omutie ye na wo hyehye de ama wono ma yemfa siase no na yemfa aseda ema mizo free drink wo pe bi ato 5G miza no so na watimi aton wo dia serve wo hoho de eye edom edwabo dwumedie bia so dia serve wono mu a abano 0246 270 221 0246 270
221 Dr. Silas mini abema mecha we na no pemegidi so ho ye wo friend na obeje wo so na wabre wo bi sanso ena ye na ye rasante ye boa Benedict ase ono ne semufo panyin news crew ye wo Sompa 93.1 kase dem kumase Sompa 98.9 kase dem sunyane ena Sompa 90.7 na pamdada ene dom no so esomu e wo hwenya kwa bro no ma wo chia minimum na na pokusie mu megidi senyankopon adom ho ye e wo sunyane ma pk ene chinchin fidie ni fruma ede mami anope Emma Kelvin Azuka na Felix minua bema na nakwabna kese enso bo me chidom senior technician na yaw ono so ewa ha kwa baje sesempre mo bema enso ehweye Emma TV ni so no wutimi ehwe live ewo ho midin di wo henere ma me ekua yeboa esia mabronya betimi aframa brewati ame sorry adwa so na yaw bo ma Libya boga Ghana fopim dwumedie ne wode aba beto amoso ne nsem eba ne de ano odin ma menchi adane boy or reception ho nchi akese enso nkoma why yakramo